Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas obraćajući se Ujedinjenim nacijama da Rusija mora da bude kažnjena zbog agresije, uzurpacije granica i svirepih ubistava civila. Zahvalan sam što smo ujedinjeni u pokušaju da vratimo mir i da garantujemo mir za svaku zemlju koja je postala žrtva ruske agresije. Ukrajina želi mir, Europa želi mir, svet želi mir. Vidjeli smo kako jedini želi rat, rekao je Zelenski na početku obraćanja. On je na početku optužio Rusiju da je svojim ilegalnim ratom izazvala katastrofalne turbulencije za Ukrajinu i svet. Nad Ukrajinom je počinjen zločin i tražimo pravednu kaznu. Učinjen je zločin protiv naših državnih granica, protiv života našeg naroda, rekao je on predstavnicima 193 zemlje na godišnjoj generalnoj skupštini UN. On je jedini svjetski lider koji se obraća komori na daljinu, u unapred snimljenoj poruci. Njegov govor dolazi samo nekoliko sati nakon što se ruski predsjednik Vladimir Putin obratio na nacionalnoj televiziji, najavljujući da će rezervisti biti pozvani u pomoć u ruskim ratnim naporima, odnosno da će biti izvršena delimična mobilizacija, što je izazvalo proteste širom Rusije, ali i masovne odlaske ljudi iz ove zemlje. Putin, inače, ne prisustvuje ovogodišnjoj generalnoj skupštini. Prema njegovim rečima, postoji samo jedan entitet koji želi rat, nećemo dozvoliti da ovaj entitet prevlada, iako govorimo o najvećoj državi na svetu. Mi nismo izazvali ovaj rat. Održali smo 88 rundi razgovora u različitim formatima da sprečimo ovaj rat, navodi Zelenski. On kaže da je Rusija započela agresije 2015. godine upadima na istočnu Ukrajinu, pre invazije punog obima, pokrenute pre 7 mjeseci. Nismo imali izbora osim da se branimo, kaže. On dalje traži da svjetska zajednica kazni Rusiju sankcijama i da uvede vizna ograničenja za ruske turiste. Rusija treba da plati za svoj rat svojom imovinom, kaže on, dodajući da će sankcije imati ogroman uticaj na njene zvaničnike, koji sin novac iznad svega drugog. On je dodao da Ukrajina ima 5 zahteva za mir sa Rusijom o kojima, kako je naveo, nema pregovora. Među zahtevima su kažnjavanje Rusa, obnavljanje bezbednosti Ukrajine, teritorijalni integritet, kao i bezbednosne garancije. Ovo je rat za život. Svet mora zaštititi život, rekao je Zelenski. On je zatražio da se Rusiji zabrani da glasa u međunarodnim telima i koristi veto u Savetu bezbednosti. U našoj formuli nema neutralnosti. Oni koji govore o neutralnosti se pretvaraju da su zainteresovani za probleme drugih i pretvaraju se da štite nekoga, ali zapravo štite samo svoje interese, a to mora da se ispravi da bi se stvorili uslovi za mir, istakao je on. Zelenski također zahteva da se oformi specijalni sud koji će se baviti navodnim ruskim zločinima u Ukrajini. Pripremili smo sve korake za uspostavljanje takvih sudova, kaže Zelenski.